Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi. Pasti lebih jelek. Lebih semangat, lebih percaya diri. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sampai saiki gak wani. Soalnya dereng panggih yang paling sip. Minjeng lek badhe rapi sanjang kula Gus ya. Nggih, siap. Nggih. Pokoknya kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ACC riyen. Nggih, siap. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Ampun, Masya Allah. Iya, Masya Allah, kasihan. Kasihan. Cup. Tak paringi duit sayang. Damel nopo? Tumbas bensin ya, bensin kaken. Kediri kan cukup 20.000. Kirang yai kali kopi ini. Bensinnya pinten liter? Full mawon yai. Langge full niku pirang liter? 100 insyaallah yai. Tangkine sepedamu iku tandon yo. Nggih yai. Nggih. Tandon. Nggih yai. Ini bensin, siki kopi. Apa mana? Kuotane telas yai. Kuota. Aku kapan rabi makmu? Kuota njaluk nukono aku. Balik Sedekah yai terus jenengan mau. Iki tak dongano dadi kiai. Nyaingi aku gimana ini? Mangke Gus tenang Gus mriki Gus. Gus tenang sik. Jian tenan makhluk iki. Paketanmu apa? Telkomsel yai. Regane piro? 100 yai. Pirang GB? Wallahu alam bisawab yai. Wallahu a'lam bisawab. Ayo sholawatan sik engko tak tukono paketan. Sholawat napa yai? Sholawat sing sampean paling enjoy. Badene sholawat insecure kali Gus Azmi kula. Oh, insecure sama Gus Azmi. Enggak tak halang-halangi. Kuatir dirimu nyaingi Gus Azmi. Ya anggap Gus Azmi enggak ada. Sallallahu alaihi. Gak enak. Pokoknya nek iso kaya Gus Azmi 100.000 langsung tak kene. Wis iki ae iki. Bahibbak wa baridak. Kayak terus no. Watmanam. Lah gak enak blas. Wis iki. Ini. Jamalak ma fi snin. Ayo. Masafit mithlu ain. Ansar fuadi. Gak kuat ya ini. Inta habibi arah biarah wafrah binada taha jud binada. Allah karim. Insyaallah panjang umur le calon kiai.